Kirunget Hindu mentakaski pale ke arterik urisau kilayo ban penkut no ka jirakhi puja jongki ha ka ba kilayo ban bret no ka ple jongki hala ki jong ki jaka badon hangi hanong ba Shillong. Hakani kasngi layo badaki hajar ngot kirunget na kaleng ki jaka kilawan ban sakhi yakani ka jinglet nyam jongki ha ka ba kilawan ru rengkat ki jungput jingtem ke shat ke mesti bat kiwei. Kajir ke puja jing kirunget Hindu kelas sedang nadu ke arp kondai terik ubrai nailur berkalapan kot pad akashi terik urisau pad dekablei kelayo ban bred no benta kasngi ke ar terik urisau ar hajar ar pusan. Nava Jagran Durga Puja Committee, we once again request you kindly proceed with the immersion. Nava Jagran Durga Puja Committee request you to kindly proceed with the immersion as you have to make way for the other puja committees to use the ghat. We request you to kindly cooperate with the district administration, the state police, the SDRF team and the Central Puja Committee to ensure that the immersion is being carried out without any mishaps. Thank you. आप सबसे निवेदन है बच्चा और सभी लोग विशेष सावधानी रहे। नदी का पानी बढ़ने के कारण कृपया नदी के पास न जाए। महिलाएं, बच्चा और सभी लोग विशेष सावधानी रहे। थैंक यू।